Dobrodošli na 29. Biznis kafe po redu. Tema nam je biti poduzetnik, biti čovjek. Dobrodošli na najbrojniji biznis kafe do sada u 5 godina. Prema prijavama treba nas biti oko 230 do 250 ljudi, još pristižu. Iz 14 gradova i 4 zemlje regije. Tako da, evo, dobrodošli svi. Za one koji ste prvi put tu, svrha biznis kafea je s jedne strane inspiracija, znači da kroz uspješne poduzetničke priče naših gostiju potaknemo ljude da pokrenu vlastiti posao, a s druge strane networking, znači da se međusobno upoznate, sklopite poslovne kontakte, nove poslove i naravno steknete nova prijateljstva. Danas imamo vrlo zanimljive goste, ali prije toga moram zahvaliti našim sponzorima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. Pa tako hvala Vipnetu i Niveji, Linea Snelo Zagreb Jug, Tiskare Argenti, Putuj bolje agenciji turističkoj i knjigovodstvenom servisu 59, Kvantum informatici, Inka Pinka fotostudio je ova mlada dama koja okolo ide i slika vas, pa se nasmiješite kad dođe. I produkcija Pokreti nas snima. Za moju frizuru je zaslužan Fancy Schmancy salon, za šminku Irena Herceg i naravno hvala Reju što su naši domaćini. Imamo i zanimljive sponzore eventa, ali njih ćemo malo kasnije bolje upoznati. Vjerujem da je jedna od glavnih motivacija zašto ste danas tu, naši gosti. Pa kao prvog pozivam gospodina koji je jedan od, vjerujem, najuspješnijih poduzetnika u regiji. Međutim, to nije razlog zašto smo toliko fascinirani njime, koliko je divan čovjek. Tako da pozivam na pozornicu gospodina Branka Roglića. Uzmite mikrofon koji vam paše. Gospodine Roglić, dobrodošli prije svega na bolje vas naše društvo. I drago mi je vidjeti ovako puno mladih ljudi. Još ako imaju poduzetničke ambicija, ja ih lijepo pozdravljam. Za one koji nemaju, sad ćemo probuditi do kraja taj poduzetnički duh. Ovako, za vas, osim što ste vlasnik distributerske kuće Orbico, poslujete u koliko? 16-17 zemalja, piše da imate 31 jahtu, 15 dalmatinskih vila, bavite se i proizvodnjom vina i maslinarstvom, volite ribolov, svašta smo otkrili o vama na internetu. Međutim, ono što nas zanima, kako je sve počelo? Kako je krenula vaša poduzetnička priča? Dobro je da mogu mladim ljudima pokazati da se sve može ako se hoće i ako se imaju ideje. Dakle, prije svega ću vam kazati, sve vam počima od ideje. Tu je ovdje gospodin Bruketa, ja pratim, vidim da su tamo ideje već prisutne. Ništa vam nema bez ideje, sve vam je drugo luk i voda. Dakle, moja priča je, ja sam inače inženjer elektrotehnike, rođen sam u Makarskoj, živio sam u Splitu i tamo sam završio elektrotehnički fakultet, tada se to zvalo elektronika, dakle, bila je energetika i elektronika. Zaposlio sam se odmah poslije vojske u splitskom poduzeću. Vi se mlađi nećete sjećati Hrvatskog proljeća. Hrvatsko proljeće je bio jedno razdoblje u političkom životu Jugoslavije bivše, gdje je jedna grupa ljudi na čelu sa Mikom Tripalom i Savkom Dačević-Kučar pokušala u tu Jugoslaviju donijeti malo više nezavisnosti za Hrvatsku, malo više biznisa, malo više orijentacije na zapad i to je išlo dosta dobro jedno vrijeme, cijelu 71. godinu, međutim, pred kraj godine se situacija naglo promijenila. Drug Tito je sazvao sastanak u Karađorđevu, smijenio je Savku Dabčević i Miku Tripala, koji su bili naši uzor, i nas je pozatvarao. Neke je pozatvarao, neke su samo saslušavali, ali uglavnom ja sam bio jedan od njih koji su saslušavani i nisam bio zatvoren. Poslije toga, naravno, mene su smijenili, ja sam bio komercijalni direktor u jednoj firmi koja se zvala IRET, Industrija za radio, elektroniku i telekomunikacije. Danas vas izbace iz partije u kojoj sam bio mjesec dana, jer smo mi ušli 1.10. nas 40-ak u Splitu,
A onda kad se dogodilo to Karađorđevo, onda su nas sve izbacili van, ali nisu vas samo izbacili, nego su vas smijenili sa radnog mjesta i onda ste morali tamo životariti nekako bez obzira na svoje znanje, bez obzira na kvalifikaciju, morali ste primati neke minimalne plaće, ali eto, to je prošlo bilo, preživjeli smo to. Ja sam tada, obzirom da sam prije radio, dok sam bio komercijalni direktor za firmu Varta, odnosno kupovao sam njihove baterije i kroz kontakte sa Vartom oni su shvatili što se meni dogodilo i onda su organizirali tako da se u firmi Croatia baterija dade njihovo zastupstvo i da ja to zastupstvo vodim. I ja sam tako od 75. ili 4. ja sam 4 godine radio ništa u tom industriji za radio elektroničke komunikacije. I onda sam prešao u Croatia baterije i počeo sam voditi zastupstvo Varte najprije u bivšoj državi, dakle u Jugoslaviji bivšoj, a kasnije su mi dali još i Bugarsku. To sam radio tako sve tamo negdje 85. 86. godine kad se počeo nadzirati raspad komunizma. U Jugoslaviji je došao za premijera Ante Marković, to je jedan čovjek koji je bio dosta pametan, bistar momak. Molim? Inženjer elektrotehnika. Tako je. Dok si još i mislio će nije toliko mlada publika. Uveo nekakve reforme koje su malo oživjeli gospodarstvo, ali svjetska situacija je bila pad Berlinskog zida, utvrdio sam da treba početi poduzetnički razmišljati. I ja sam 87. godine, kako sam često putovao u Njemačku zbog Varte, sa jednim prijateljem koji je živio u Njemačkoj, a inače je on češki proljećar, jer on je preživio 68. češko proljeće. Otvorili smo firmu u Glarosu u Švicarskoj, koja se zvala Orbico. Obzirom da sam ja dao novac, bilo je 60.000 njemačkih maraka. Sa time sam ja počeo. Nazvali smo firmu Orbico. Firma bi se u stvari trebala zvati Robico, Roglić, Branko i kompanija. Ali Robico zvuči loše. Onda sam zamijenio prva 2 mjesta, permutirao sam prva 2 slova. Orbico sigurno bolje zvuči nego šta bi to Robico zvučilo. I počeli smo trgovati između Bugarske, Švicarske, Njemačke i Slovenije. I tako smo u 87. 88. godini zaradili 400.000 maraka. Tada se sve računalo u markama, kao što se danas sve računa u eurima. I na jednom sajmu u Ljubljani, sajam elektronike u Ljubljani, to je svaki prvi petak u 10. mjesecu, u Ljubljani na sajmištu bio je taj sajam. I tamo sam upoznao neke ljude iz firme koja se zvala Uniselkos, koja je bila pred stečajem. To je ko sada predstečajne nagodbe po prilici. I odatle sam shvatio da ta firma sigurno ide u stečaj, a u međuvremenu je Ante Marković donio zakon po kome se može imati privatna firma. Jer prije vi u socijalizmu niste mogli biti privatno vlasnik firme. Mogli ste biti obrtnik, mogli ste imati 10 zaposlenih, ali niste mogli imati svoju vlastitu firmu. I naravno, ja sam shvatio trenutak i na razvalinama te firme Uniselkosa sam formirao Orbico, drugi Orbico, dakle švicarski je bio prvi, ovo je bio drugi Orbico. I počeo sam raditi LM Betrix, to su kozmetički proizvodi jedne njemačke firme, i Vartine baterije u bivšoj državi. Još je bila Jugoslavija. Vama će to sad izgledati malo čudno, jer gledajte, ta država još se nije bila raspala i mogu se raditi u okviru svih granica. Nije bilo rat. Rat je počeo kasnije. I onda vam dođe u životu nekakva sreća koju ne možete izbjeći i nemojte je izbjegavati. Ako vam se ukaže, držite čvrsto. Šta se dogodilo? LM Betrix, dakle moga partnera iz principala iz Njemačke, kupio je Procter & Gamble. Dakle, jedna od najvećih svjetskih kompanija. I kako sam tada se upoznao sa tim ljudima iz Procter & Gamble, tako danas. Samo što ja danas radim Procter & Gamble preko 500 milijuna eura godišnjeg prometa.
Dakle, kad su oni došli i preuzeli Ellen Betrix, došli su logično do mene, jer su morali vidjeti s kime Ellen Betrix radi. I onda su mi ponudili da ja budem distributer za njihove ostale proizvode. To su bili Dash, Ariel, Pampers, Head and Shoulders, Blenda Med. Dakle, to su vrlo tražene robe tada bile u Jugoslaviji, jer toga nije bilo uopće tu kod nas. I logično je bilo da su onda prometi naglo rasli i da je nama posao jako dobro krenio. I poslije toga su nam dali Hrvatsku, jer u Hrvatskoj je bila jedna firma koja je slabo radila distribuciju od P&G-a, jer u međuvremenu je proradila i Hrvatska. Mi smo preuzeli od te firme, ne bih htio spominjati, ta firma i danas postoji, pa ne bih htio u lošem kontekstu spominjati tu firmu. Onda smo dakle preuzeli Hrvatsku, pa smo preuzeli Bosnu i Hercegovinu. Nismo preuzeli, nego smo je osnovali, dakle nije bilo prije nikakve distribucije P&G-a u Bosni i Hercegovini. Odradili smo dobro Bosnu, Hrvatsku, Sloveniju, onda je došao gospodin Šmic, to je predsjednik P&G-a, i rekao: Branko, ajdete u Bugarsku, tamo nam je slab distributer. I onda smo osnovali tamo, počeli smo sa Varta baterijama. Kako mene Varta baterija, imam dva braka poslovna, jedan je Varta, a druga je Procter & Gamble. To su dva moja čvrsta oslonca koji su me pratili cijeli život, a ja sam bio njima lojalan. I vas ovdje upozoravam i savjetujem, budite lojalni i svima, i prijateljima, i partnerima, i poslovnim partnerima. Jer lojalnost je jedna lijepa vrlina koju je, nažalost, više nema tako puno, ali je jako vrijedna. Dakle, kad smo odradili Bugarsku, onda je problem bio u Moldovi, pa onda kaže: Branko, daj skoči ti u Moldovu tamo. Znači, samo ste išli rješavati. Napravi tamo. Ali šta vam je sad? Kad vi radite P&G, oni su vam vrlo, vrlo zahtjevna firma. Vi ne možete biti loš distributer P&G. Možete 1 godinu, ali svake godine se ugovor mijenja. Imate, u ugovoru piše da mjesec dana, dakle u 1.12. jedan i drugi partner mogu otkazati ako nisu zadovoljni. I onda vas P&G tu ne ferma, kako se kaže. Ako niste dobri, ako ne plaćate na vrijeme, ako ne rastete u plasmanu, vi gubite distribuciju i nema vam spasa, idete. Dakle, onda je došla Moldova, pa je onda došla Mađarska, Češka, Slovačka, pa onda je došlo u kozmetici Austrija i Njemačka, u Max Factor smo preuzeli. I sad, zadnje 2 godine, došla, dakle, Mađarska, Češka, Slovačka, i sad na koncu je došla Poljska, gdje smo mi sad od njih preuzeli posao koji je cirka 220 milijuna eura. I kad smo to odradili, taj posao, sad smo pred 1-2 mjeseca potpisali preuzimanje jedne firme koja ima 500 milijuna eura prometa. Dakle, Orbico će za recimo u ovoj godini poslovati u 18 država, u 19 poduzeća, i naš promet u ovoj godini bit će 1 250 milijuna eura. Možda čak i više, ali recimo minimalno će biti 1 250 milijuna eura. I to je sve bez firme Distribev. Ovakve brojke nemamo svaki put na biznisu. Hvala vam lijepo. Slušajte, i meni su čudne, možete s vama. Slušajte, bez privatizacija, nikakvih tajkunskih privatizacija kod mene nije bilo. Ja sam privatizirao u Hrvatskoj na javnom natječaju samo firmu u kojoj sam radio, Croatia baterije. I nijednu drugu više. Druge sam sve osnivao. A ove ostale u zadnje vrijeme, to sam kupao na burzi. Tamo može svak doći i svak kupiti. Tako iza mene nema tragova koji bi me označili kao tajkuna. Znate, nije mi drago kad neko kaže da sam tajkun, bez obzira što je promet tako tajkunski. Ali znate, život je, ja sam prošao te tajkunske privatizacije, vidio sam ih. I nije mi drago to bilo gledati. Znate, to su bili odabrani ljudi koji su raznim makinacijama došli do imovine, ali kako došli, tako i prošli. I svi su oni završili ili u stečaju, ili u zatvoru. Dakle, nije tu bilo puno mogućnosti. Nisu još svi.
Dakle, ono što je sad preostalo Orbiku, ja imam 72 godine, polako predajem posao mojim sinovima, imam 2 sina koja su vrijedna, jedan više je orijentiran na financije, drugi je više orijentiran na komercijalu, jedan je bio sa mnom sad u Poljskoj, jutro smo se vratili. Lijepo je kad predajete posao koji ste stvorili nekome svome. Dobri su i menadžeri, sve je to lijepo, ali ipak je ponos kad ste uspjeli odgojiti djecu koja će vas zamijeniti i koja će nastaviti vaše djelo, pa sigurno da dok umrem da ću vidjeti da se taj posao razvija. Meni ostaje još da u ovoj godini platim ovu firmu koju smo preuzeli, zove se Distribev, prometuje 500 milijuna eura, tako da mi u idućoj godini, dakle 16. ćemo imati 1.700 milijuna eura prometa, a u 17. mislim da ćemo uhvatiti 3 milijarde, jer ćemo imat ćemo prirodni rast. A šta ćete vi, loviti ribe, raditi vino, masline? Slušajte, ova firma koja je u Splitu, ja sam rođen u Makarskoj, ali cijeli život sam proveo u Splitu, tamo sam, ja priznajem 2 komparativne prednosti u Hrvatskoj. 2 velike komparativne prednosti i to vi mladi morate zapamtiti. Jedna vam je Jadranska obala, druga vam je Slavonija. Imate nešto malo drvne industrije, oko njih se može nešto, neke ideje se mogu plesiti. Ali marikultura, brodogradnja, školjkarstvo, servisiranje brodova, restorani, hoteli. Samo da vam kažem radi usporedbe, 17 km talijanske obale oko grada Riminija ima veći promet od Hrvatske turistički. Možete vi to zamisliti. Na 17 km obale oko grada Rimina rađe veći promet od Hrvatske države, turistički. Na tome, koliko se u Hrvatskoj može napraviti, to je neslučajno. I zato vas upozoravam na ova 2 ključna resursa oko kojih trebate razvijati svoje ideje. Dakle, Dalmatinska obala, odnosno Hrvatska obala, uključujući naravno Istru, i Slavonija sa svojim poljima, sa resursima, Lika. Ja sam bio neki dan na televiziji u Nedjeljom u 2, pa sam rekao, ja se vozim iz Zagreba u Split, ni jednu kravu ja ne vidim u Lici. Da to nekim drugim ljudima, nekom drugom narodu, mlijeko bi pala cijena 30% u Europi. Ali mi to ništa ne vidimo. To ništa ne vidimo. Evo, po prilici vam je to. Drago mi da ste se u ovakvom broju ovdje našli. Ako vam je ovo pomoglo nešto što sam ispričao, bit će mi jako drago. Ako imate koje pitanje, bit će mi isto tako drago. Imam ja još pitanje. Imam ja još pitanje za vas. Ovo sve zvuči jako lijepo, linearan uspjeh. Mi svi koji smo u poduzetništvu znamo da uspjeh izgleda ovako, usponi i padovi, pa moje pitanje je koja je neka možda pogreška koju ste napravili u svom putu i što ste iz nje naučili? Imao sam jednu investiciju koja nije baš bila, kako bi se reklo, najuspješnija. To je bila voda u Sarajevu. Dakle, Iliđanski dijamant je bio taj brend, voda je bila savršena, ali kad sam ja preuzimao vodu od tog gospodina koji je to razvijao, nisam njega baš previše dobro upoznao. Tako, iako sam ja preuzimanjem postao većinski vlasnik, nikako njega nismo mogli maknuti iz pogona. On je toliko bio blizak tom pogonu koji je on gradio, da je on dolazio tamo, pa je onda gnjavio ljude, pa ovo, pa ono. Tako da su meni ljudi dolazili, pa čekajte, ako ste vi većinski vlasnik, pa recite tome čovjek da nam ne dolazi, ili ako dolazi da nam ne smeta. Međutim, to se nije dalo, a ja sam toliko to naše partnerstvo tretirao pošteno, da sam njegovu kćer stavio za direktora tog poduzeća Iliđanski dijamant. I ona je bila na mojoj strani. I njen brat su bili na mojoj strani, ali stari se nije dao. Onda sam njemu rekao, znaš šta, ajmo se mi fino razići, ajmo se mi porazići, ti meni vrati moje novce, a ja ću tebi vratiti svoj paket u tvom poduzeću. Jel vratio? Je, a sad ćete vidjeti priču. Dakle, nije imao novaca, ali imao jednu pumpnu stanicu u Semizovcu.
znači kompenzacija. Sam mislio s ovom jedno mjesto iz Sarajeva prema Tuzli. I nešto malo para imao. Ta pumpna stanica je, još jedan motel je bio, pored nje bio negdje oko 2 milijuna i 200 vrijedila po mojoj procjeni maraka, to tamo su, KM-ovi su tamo još uvijek. I sad šta ću ja? Ta pumpa slabo radi, ja se sjetim da bi to mogao kupiti Halid Bešlić. Jedini čovjek ko može zaraditi novce na pumpnoj stanici je Halid Bešlić u Bosni, definitivno. I naravno, ja dođem do Halida Bešlića, a kaže, ali ja nemam para. Šta ćemo sad? A ja kažem, ništa Halide, kad budeš imao, platit ćeš. I on preuzme motel, preuzme tu pumpu i mi smo se tako sprijateljili, jer on je dobio pumpu, on je taj motel još malo dogradio, posao mu je krenio jer sam ja znao da će mu posao kreniti i on je meni poslije 2-3 godine platio zadnji fenig i tako smo mi ostali i prijatelji i ja sam razišao od tog mog neuspjelog projekta. A ostalo drugo, ne bi se mogao sjetiti da sam negdje imao nekakav promašaj, jer ja sam uvijek dobro promislio prije nego što sam iskeširao novce u projekat. Je li to tajna vašeg uspjeha, da ste dobro sve promislili ili nešto drugo? Koji je neki moto koji vas vodi u životu? Je, ja sam uvijek dobro promislio, to je dio, u svakom slučaju, dio tajne, ali jedan veliki dio tajne je sreća. Znate, da se meni nije dogodilo da je Procter & Gamble kupio LM Betrix, ja bi bio danas sasvim na drugom stolcu. Kažem da sreća prati hrabre, je li tako? Je, i zato sam vam rekao na početku. Kad uhvatite jedan dobar posao, kad prepoznate da ste tu dobri, ne pojete to puštati, angažirajte se 100%. Slušajte, mene je moja supruga vidjela samo vikendom. Ja nikad nisam bio preko tjedna kući. Dakle, od 87. ili čak možda i prije, 85. do dan danas. Moja supruga je kao Penelopa čekala mene preko cijelog tjedna i bila je kući, odgajala je djecu i ja sam jako ponosan kako su moja djeca odgojeni. Vi na njima nećete primijetiti da su oni vlasnici, jer vi dođete u Orbiko, oni tamo imaju svoje menadžerske poslove, vi nećete primijetiti ko je vlasnik, ko je menadžer tamo. Ali evo, ima 1,5 godina, sam ih uzeo sebi, tu smo u Koturaškoj, zato što ja, kažem, imam 72 godine, ja se nadam da ću ja do 75 funkcionirati, a poslije će ipak oni morati staviti svoja leđa malo više i eventualno pita savjet preko mobitela i tako. Dok lovite ribe. Dok lovim ribe, tako je. Dobro. Vi jako lijepo uvijek pričate i o supruzi, i o braku i skromni ste. I čak ja sam gledala i po forumima, obično naši, što god da izađe vijest na tim online medijima, uvijek bude jako puno kritika ispod, međutim, ispod vašeg imena vrlo malo ili ništa kritika. Ljudi vas hvale kako ste ostali jako duhovna osoba, ponizna, skromna. I u jednom od intervjua je pisalo da ne volite spavati da ne volite preplaćivati hotele. Mislim da je pisalo da ne spavate u hotelima skupljim od 100 eura. Vodim računa o troškovima. Poduzeće je moje. Ja nikad nisam išao u biznis klasi, osim kad sam bio u avionu, osim kad sam bio predsjednik HUP-a. Jer su me ovi tamo iz mojih HUP-a rekli, pa kako ti to, moraš ići u biznis klasu kad si predsjednik HUP-a. Međutim, kad sam prestao biti predsjednik, ja se vodio u ekonomskoj klasi i danas sam se vodio u ekonomskoj klasi, neću dati jednu radničku plaću za sat vremena leta, baciti je, to neću. Svaka čast. Još jednu... Inače, to je i razlog zašto je gospodin Roglić ovdje, jer nam je prvi put kasnio avion iz Zagreba za Beograd. Imali smo 2 sata vremena i kako smo bili na istom mjestu, u ekonomskoj klasi letili, ja sam ga vidjela, snimila i zgrabila. Još ću vam kazati nešto šta možda se zna, a možda se ne zna. Moja žena nikad nije kupila novo auto. Nikad. Uvijek je imala auto koje je negdje amortizirano u nekom od poduzeća. I mi imamo 31 jahtu, nikad ona nije bila na niti jednoj,
a ja mislim da nije niti vidjela nijednu. A ja sam neke vidio, ali nisam nikad bio na nijednoj. A imam ja svoj brod koji ima 8 metara i 90, ja sam ribič i to je brod koji je specijaliziran za ribarenje i to mi je jedan od onih momenata koji me opušta kad sam na brodu i kad lovim ribu. Ovdje ima jedna moja rodica, tu je negdje, ona to zna jako dobro i njena mama je moja rodica. Tu smo se slučajno sreli, ja nisam znao da će ona biti tu. Super, hvala vam puno. Da li imamo neko pitanje iz publike? Ivana Vitovski iz Deloitte. Mene zanima jedno možda psihološko pitanje. Ja pretpostavljam da ste se u vašoj dugoj karijeri susretali sa osobama koje su vas htjeli, nazovimo to tako, sabotirati. Pa me zanima što imate uvezano za to komentirati i dati nekakvu preporuku. A drugo pitanje, mislim da većina od nas vas definitivno podržava u vašem pogledu na to koliko Hrvatska ima potencijala, ne samo u Dalmaciji i svim ovim regijama što ste spomenuli. Pa recimo mene zanima vaš osobni stav, što mislite zašto i koja je glavna prepreka zašto se ljudi ne pokreću u tom aspektu? Odlično pitanje. Dobro je pitanje. Vi mladi, vi imate sreću da se niste rodili u komunizmu. Znate, mi smo živjeli od 1919. pa onda, ajde recimo, tamo je bio još nekakav kapitalizam. A od 1945. do 1991. živjeli smo u komunizmu. Komunizam je sistem koji, bolje da niste nikad upoznali, to je sistem gdje nije pojedinac imao nikakve, ideje pojedinca nisu značile ništa. Dakle, sve je bilo kolektivno, niste mogli imati poduzeće, niste mogli imati svoju ideju. Za svaku ideju je moralo glasati većina. A znate što je većina? Većina je prosjek, a taj prosjek nikad ništa ne stvara. A onda je, da bude stvar još gora, bila vam je jedna partija samo. I svi oni koji su bili članovi te partije mogli su raditi što ih je volja. A ovi drugi koji nisu bili u partiji, bili su građani drugog reda. Dakle, članovi partije su bili na svim funkcijama, gradonačelnici, policija, vojska, sudstvo, grad, sve vam je to tako bilo. I bilo je čisto normalno da se taj sustav raspadne. Jer to je bilo, cijeli taj ruski blok je bio takav. Dakle, Sovjetski savez, bivši, pa Rumunjska, Bugarska, Češka, Slovačka, Poljska, sve su to države bile, i Jugoslavija naravno. Mi smo bili malo blaži, ali opet je to bilo isto. Niste mogli individualno razviti nikakav projekat, sve ste morali pitati većinu, a većina bi u principu nije radila ništa. To su bili ljudi koji su mislili da, i danas ima ljudi koji misle da poduzeće ne treba voditi, da poduzeće samo sebe vodi. Gospodo draga, poduzeće treba voditi. Nekad su se promjene na tržištu događale jedan put u 50 godina. Danas se promjene događaju jedan put u 5 minuta. I ako niste spremni reagirati na svaku promjenu, vi ćete bankrotirati. Ja ne znam, nisam ni sve odgovorio ovoj... Znači to je manje više to. Spremnost na mentalni sklop i spremnost... Jer je me neko pokušao sabotirati. Ja nisam primijetio da me neko pokušao sabotirati. Ako je to pokušao, slabo je to radio. Svaka čast. Još je tu bilo jedno pitanje, imate mikrofon. Dobro večer. Da li ste razmišljali da bi ikad ušli u varijantu da gradite proizvod koji je rađen u Hrvatskoj, možda sa ekoturizmom i nešto tako, koje bi mogu biti sa vašom snagom onda lakše distribuiran na 18 tržišta? Isto je dobro pitanje. Vi vjerojatno niste pratili, ja sam pred 15 dana otvorio proizvodnju kulena u Slavoniji. Ne znam. I imate vino? Imamo vino, u Dalmaciji imamo ulje i bavim se turizmom. Ja ne znam, ja ću vjerojatno ostati na tom hoteljerstvu u Dalmaciji i ovu proizvodnju kulena ću sigurno dalje razvijati sa svojim partnerom, jer ja sam uzeo za partnera kulenara, gospodina Novosela, koji je dobio sve kulenijade u Slavoniji, dakle kvalitet garantiran, samo smo sad uvezli najbolje prasilište, imamo dakle svoju hranu, kupili smo zemlju, dakle ja sam kupio zemlju, imamo svoju vlastitu zemlju, imamo svoju vlastitu hranu za svinje, imamo svoje prasilište,
imat ćemo preko 500 svinja, preko 200 kg, jer za kvalitetan kulen ne može biti mala svinja, mora biti što je moguće veća svinja. Sa druge strane, ja sam pozvao sve prerađivače u Hrvatskoj da se jave. U Orbiku sam osnovao sektor koji vodi gospođa Koraljka Tomić. Ona će uspostaviti komunikaciju između hrvatskih proizvođača i svih Orbikovih poduzeća u 18 zemalja. Iz Hrvatske se do sad javilo 100 poduzeća, a iz Bosne i Hercegovine 15 i iz Slovenije čini mi se 13. Ja se nadam, vidite, gospodin se dobro sjetio, ali ja sam se toga sjetio davno i ja se nadam da ćemo učiniti nešto za izvoz Hrvatske. Super, je li ima još neko pitanje? Ako ne, imam ja još jedno za kraj. Aha, evo još jedno, pa onda ja još jedno i onda vas puštam. Interesira me, znam da je moguće, ali koliko će trebati vremena da ovdje nemamo više dvije polarizirane strane, znači s jedne strane poduzetnike, sa druge strane iz moje perspektive državni represivni aparat koji zapravo ne podržava nego guši to poduzetništvo. Da li ćemo ovi mlađi ljudi od mene ili možda ja doživjeti tako nešto kroz 5, 10, 15 godina? Hvala. Da, jako dobro pitanje. Naravno da se mora dogoditi smjena generacija. Ja mislim da ste vi ta generacija koja dolazi. Znate. Ja mislim da mi mijenjamo. Da vam kažem nekoliko riječi o makroekonomskoj situaciji. Sve ovo što se radi u strankama, to je sve luk i voda. Hrvatska ima javnu potrošnju, ima realnu ekonomiju. Ja se nadam da ste vi dio te realne ekonomije, da ćete biti ti koji će uspostaviti ravnotežu koja je totalno narušena između realne ekonomije koja stvara novac za funkcioniranje javne potrošnje. Da ćete vi doživjeti to da realna ekonomija stvori dovoljno novca da se može platiti javna potrošnja. Javnu potrošnju danas plaćaju naši vjerovnici. Vaša djeca i vaši unuci će još uvijek plaćati dugove koje je stvorila ova hrvatska današnja administracija. Zato što nisu bili skromni, nisu znali štediti. Mi smo mala i siromašna zemlja. Ljudi kod nas koji su došli na vlast 90. godina ponašali su se kao pijani milioneri. Tu nije bilo niti malo skromnosti u ponašanju. Tu pogledajte samo aute. Kakve su se tu auti kupovali? To su se crveni tapeti, to su se kupovale jahte, slušajte. Jedan gospodin je meni ostao dužan 3,5 milijuna kuna, a svako njegov auto je 5 puta skuplji od moga. A ima ih bar 5-6. I što ćete vi, kad imate takvih ljudi, onda ne možete dobro proći. Ja se nadam, gospodine, da ćete vi, mladi ljudi, zaboraviti na nas, stare, koji smo živjeli u komunizmu i koji smo došli do nekih novaca pa smo se razbahatili. I nismo vodili računa da ćemo vama ostaviti dug takav da ćete u njemu stalno grcati. Ja imam jedno pitanje za kraj. Uz veliku samo čas, jeste zadovoljni odgovorom? Evo još jedno pitanje za kraj. Uz veliku zahvalu da ste odvojili toliko vremena za nas, jer znam da imate još hrpe obavezama i ukrala sam vas sa drugog eventa. Djelujete sretno, mirno i zadovoljno, osim što ste uspješni. Pa što je za vas uspjeh? Nije samo novac, to znamo, ali šta je za vas osobno uspjeh? Slušajte, kad spavate mirno, znate kako ja spavam mirno? U avionu spavam, dođem doma, zaspem. Ništa me ne brine da će mi neko zakucati na vrata, da će mi neko nešto prigovoriti. Pa ja mislim i jednog i drugog. I zbog načina na koji je uspjeh postignut. Jedna mi se stvar danas dogodila koja, eto, nisam mogao na nju utjecati. Dakle, ja sam rekao u intervju kod Stankovića da nijedan moj radnik nije ostao nezbrinut. Onda sam danas dobio pismo od jedne žene koja je rekla da ona ima 3 djece i da ima malu penziju, a da je kod mene radila. I sad, kako ćete vi moći pomoći tom? Da se bar ženska potpisala.
napisala je anonimno pismo i kaže kako ona radila ona i kako nezbrinuto ima 3 djece. Ja bih pomogao sada, da mogu. Pomogao, bar bi je nekako, poslao bi je sad paket za Božić i za Novu godinu. Ali ženska se nije, u njoj je bilo gorčine, ja sam osjetio, u tom pismu sam osjetio gorčinu, pa eto, niste meni pomogli, a ja ne znam, ja ne poznam tu ženu, to su radili menadžeri. Uvijek se može greška dogoditi. A eto, žao mi je, ne bi se to meni, ja to ne bi propustio da sam bio upoznat sa time. Naravno. Evo, prije nego što odete, imamo par poklona za vas. O, majko moja. Ja vam ne pušim. Dosta. Imamo poklon od naših sponzora Nivee. Imamo poklon od sponzora Lauro Spa. Mislim da ste dobili jednu prekrasnu masažu, pa ste dobili za stol, da nas se sjetite, za radni stol naše motivacijske poruke koje sadrže neke simpatične i motivirajuće izjave naših gostiju. Vaše neke izjave sam zapisivala, bit će u sljedećem izdanju. I dobili ste još tu nekakve proizvode za... Pa ko će to sve nositi? Ne znam, mislim da ćete trebati pomoć. I još tuš koji filtrira vodu. Tako da stvarno morate misliti na nas cijelo vrijeme. Dok se tuširate, dok ste na poslu, evo, nećemo da zaboravite. Reći još 2 rečenice. Ja znam da li dame ovdje znaju da u okviru Orbika postoji i Orbiko Beauty. O, pa kako ne? Prema tome, ovo ovdje, to ću meni oni dati, oni me simesno djevaju, ove moje cure. Bolje da vi to date nekome ovdje. Ja ne znam, mislim da nam je Darijan tu, mislim da on baš to vama baš je vama namijenio. A inače, znate da imamo i Mac koji izvanredno radi, to je, ne možete vjerovati koliko vi trošite na... To ni vi niste vjerovali da će taj Mac uspjeti, tako priznajte. Evo, ja vam zahvaljujem na strpljenju. Hvala vam puno na gostovanju. Ako sam vas nešto naučio, bit će mi jako drago, ali učinio sam to punog srca i drage volje. I to smo osjetili. Hvala vam puno. Znate prema programu ko su nam sljedeći gosti. Isto jako dobro poznati ne samo u Hrvatskoj nego u više zemalja. Naš kreativni dvojac, Davor Bruketa i Nikola Žinić. Može jedan pljesak za njih. Sad nećete pustiti gospodina Branka da ode, ali moramo ga pustiti. Imamo tu još jako zanimljivih priča. Dobrodošli. Hvala vam što ste se odazvali na poziv. Hvala što si nas zvala. Bok. Kako ste vas dvoje počeli? Možemo samo vas zamoliti za... Kako smo počeli? Pa... Kako ste počeli, da. To svugdje svakoga pitamo. Pa mi smo počeli 95. godine. Ne znam, pokušavam se osvrnuti danas kada neko priča da je teško početi, zato što su vremena teška, kao kriza, promjena, kako god to nazvali. Znači, 95. godine kada je ono, i ono baš se nasmijem jer je to vrijeme bilo koje je ono puno izazovnije nego što je danas. To je bilo ono doba oluje, banke su propadale, niko nikome nije ništa plaćao. Ja sam bio na faksu, studirao, prestao sam studirati, jer sam raditi kod profesora u agenciju. Tamo je došao Davor, koji se spremao upisati na faks, prije faksa isto tako radio. Tamo smo se upoznali, i onak, bez ikakvih nekih prevelikih planova ili bilo čega, nekak smo se kliknuli i kao ono idemo napraviti neki mali dizajn studij, idemo probati nešto napraviti za sebe. Znači, to je bilo ono doba ničega, zbilja nije bilo novaca, nije bilo ničega, ali nekako... Imali smo jedan mobitel koji smo dijelili pol. To je bio Alcatel ovak veliki.
dijelili pol. Bilo je bilo onak full izazovno vrijeme, nije bilo nikakvih nekih sit kampova, savjeta. Poticaja i svega. Nikad, niko od nas, nijedan od nas dvojice nije pročitao neku knjigu o biznisu, nismo pojma imali o biznisu, o ničemu, nego samo smo znali crtati. Svi koji se bavimo edukacijom, ovo je baš... U to vrijeme dizajneri su bili na razini soboslikara, niko nas nije ozbiljno shvaćao. Tako da je bilo onak full interesantno doba. Znači, u to vrijeme niste završili fakultete, bila je oluja, ali vi ste odlučili krenuti bez plana i... Ja sam bio na 2. godini faksa kad smo mi krenuli, ali sam završio faks. Bravo. Odlično. Sinoć smo imali biznis kafe u Beogradu, kolegica je tu, kasnije će je predstaviti. Tema je bila partnerstvom do uspjeha u poduzetništvu. Jedno od simpatičnih pitanja iz publike sinoć u Beogradu je bilo, ako to uopće mogu citirati, kako u partnerstvu izgleda seks pomirenja. Odnosno, da preformuliramo to u naše uvjete, kako se slažete vi, da li je bilo u tom partnerstvu uspona padova, kako ste eventualne sukobe rješavali? Pa kazna, mi se zapravo smo relativno malo svađamo, zapravo možda se to da reći 2-3 puta u 20 godina, da smo se pokefali oko nečega. I to ta 3 puta, recimo 2 zadnjih 5 godina. Malo smo sad... Malo smo stariji, ne? Ali mi se zaista nismo kefali. Zato što nekako smo uvijek onom kom je više stalo, tak je bilo. Po njegovom je bilo, ne? I zapravo mislim da je najvažnije da mi nismo se bavili novcima previše. Sve smo dijelili 50-50 i tu je neki naš interes što se love tiče završavao i zaista nismo gledali di koja kuna, nismo mjerili u lipu ko je šta dobio, nego smo zapravo zanimalo nas je da razvijamo posao i svako je trudio se maksimalno koliko je mogao. I kad nije problem s lovom, zapravo nema problema. Ne? Ovo ćemo vas citirati, dobro. Kad nije problem s lovom, nema problema, dobro. Čitala sam malo po internetu, ne znam je li istina ili ne, bilo je, kao kažu, neki su vas optuživali za plagijate, pa neki vas optužuju da ljudi volontiraju kod vas, da im ništa ne plaćate. Mislim, to su sve stvari s kojima se svi susrećemo. Kako funkcionira zapravo vaša agencija? Koliko imate zaposlenih, da li dio outsourcate i šta osim ovog kreativnog marketinškog dijela, znamo da imate i one majice, pa možda da to spomenete. Kako zaista biznis funkcionira? Naš posao je dosta izazovan zato što nas ima 100-tinjak u, 4 zemlje, u 7 firmi nas je zapravo ukupno i tu se proizvodi užasno puno toga. Ne? I ono što je glavni izazov našeg posla je zapravo provjeriti da netko tu ideju koju ti realiziraš zapravo već negdje nije napravio. I naš glavni saveznik u tome je Google i mi zapravo jedan dobar dio vremena, i to sve veći i veći, baš zbog tih vrlo neugodnih optužbi da smo nekom nešto popalili, pokušavamo zapravo provjeriti da li neka ideja već postoji negdje. I tu zapravo to nam uzima jedan veliki dio vremena. Kaj je dalje bilo pitanje? Tu sam prestao slušati. Kako zapravo funkcionira firma, to si spomenuo u koliko zemalja i to, da li dio outsourcate, ovo si plagijate si spomenuo, volontere možda želiš spomenuti? Da, volonteri, to je istina. Naime, to što se priča da ne plaćamo volontere, ne bi bili volonteri da ih plaćamo. Ne, bilo je negdje nešto na internetu kao mi ne koristimo ove mrsićeve. Ne, mi ne koristimo. Znači, kod nas studenti odrađuju studentsku praksu i mi zapravo ne plaćamo studentsku praksu, ali smatramo da mi zapravo jako puno resursa trošimo na educiranje tih ljudi. Mislim da oni nas trebaju platiti. I mi zapravo nikom ne nudimo kompenzaciju nekakvu financijsku, osim ako netko stvarno nije dobar, poput recimo Ruth, studentice dizajna iz Berlina, koja je došla kod nas na praksu i napravila neke fantastične stvari i zapravo umjesto 3 mjeseca ostala kod nas 1,5 godinu i normalno smo je zaposlili. Vi ste hrpe nagrada osvojili ne samo ovdje, nego i na inozemnom terenu. Pitala sam to gospodina Roglića, pitaću i vas. Što je vaš neki, po vašem mišljenju, tajna vašeg uspjeha? Da li ovo što ste spomenuli da niste niti bili fokusirani na novac, nego da se posao dobro odradi ili i nešto drugo? Pa mislim, prvo pitanje je šta je to uspjeh na kraju dana i da li smo uopće još uvijek uspjeli u onom što radimo i koji nam je cilj na kraju dana.
ali nekako kad gledam sada ono, u tom razdoblju od 95. ono što Davor rekao, nama nikad nije novac bio ono u nekom fokusu i zapravo sve ono što smo zarađivali, pogotovo u tim prvim danima, smo na neki način reinvestirali u naš mali dizajn studio, kasnije u agenciju, čak neki način, ono, bilo je super zanimljivo to, ti početci, imali smo malo naranđastu tekicu A5 formata, gdje smo vodili financije na vrlo banalan i jednostavan način. Ulaz i izlaz. Znači, ono, račune koje trebamo platiti, koliko trebamo... Da. Bez kontiranja raznih, sve to, to je neka teška filozofija bila za nas u to vrijeme. Imali smo računovodstvo koje je to radilo, by the way, koje nam je usput i mazano lovu u nekom trenutku. Ali, teško je naći dobro računovodstvo. I zapravo prve 2 godine smo si ono isplaćivali zapravo jako malo novaca, ono, da imamo za neku kavu, cugu, ono. Dobro, bilo je lako, jer su nas starci, živjeli smo kod mame i tate. U to prvo doba smo na neki način imali taj neki backup da uvijek se možemo vratiti kod staraca. Jer su starci na neki način i taj neki prvi kapital koji smo dobili ono, na razini kompjutera su starci investirali u nas. U to vrijeme kompjuter je koštao kao jedan običan auto, nekih 16.000 maraka. Gospodin Roglić isto govori o markama, tako ćemo mi u tom startu govoriti o markama. Ali mislim da je ključno bilo to što smo uvijek imali tu svijest da te novce na neki način vratimo natrag u posao. I onda smo preko tih novaca počeli uzimati bolje mašine, bolje kompjutere, zapošljavati prve ljude, ulagati užasno puno u edukaciju, puno smo putovali, razne radionice, festivali, natječaji i na taj način zapravo taj posao se samo održavao. Mislim da je to u tom nekom startu bilo ključno, jer u to doba je zapravo taj neki cijeli poduzetnički biznis koji je kretao, ono što gospodin Rožić govori, tajkunizacija, zapravo prva lova se uvijek trošila na automobil prvo. Zaradiš novce, kupiš si odmah dobar auto i nemaš onda za investiciju, onda dižeš kredit za investiciju, onda kad ti dođe naplata kredita, nakon par godina više ne možeš plaćati, onda firme propadaju. Tako da mislim da je to na neki način bio ključ, taj sam početak. A kasnije, jebi ga, Davor si kupio dobar auto, neki novac je kad zaradio i tako dalje. Puno jeftinije nemati auto, već 3 godine nemam auto, nego se vozim sa rentakarom. Da, i ja sam se računala. Taksi plus rentakar, puno jeftinije nego imati svoj vlastiti auto. Super. To kad mi dođu potencijalni sponzori iz autoindustrije, ću im to reći, ne isplati se. I šetnje su te prosvjetili. Sigurno dobiješ dobrih ideja. Dobro, na većina nas tu na Biznis Cafeu su mali i mikro poduzetnici. Znamo koliko dobro radite, vidjeli smo i vaše radove. Možemo li mi sebi vas priuštiti? Da li ima neki način? Pa naravno, mislim da mi pored mi zapravo svakom klijentu na jednaki način pristupamo. U našem portfoliju zaista možete naći i male maslinare, vinare, ekološke proizvođače, od Marice Jug, ne znam, Kjavalon koji je krenuo praktično s nama. I zaista nama je svaki projekt izazov, bez obzira da li se to radi o nekoj ogromnoj kompaniji ili se radi o nekom malom proizvođaču. Mi u našem portfoliju zaista pokrivamo od udruga koje nemaju novaca do zaista velikih kompanija koje rade ozbiljne biznise. Potpuni očaj naše izvršne direktorice. I financijskog direktora. Ali ja mislim da se zapravo, kad radite za malog naručioca koji ima vrlo limitirani budžet, onda imate i vrlo limitirano vrijeme koje možete provesti na tome, što ponekad rezultira izrazito kreativnim rješenjima. Primjer Stina Vino, Stina vinarija sa Brača, znači gdje zapravo smo imali samo nekoliko sati da riješimo problem, pa je Stina Vino dobila potpuno praznu etiketu i po toj praznoj etiketi ju svi danas poznaju i prodaje se u Four Seasonsu u Kanadi, po Michelin restoranima u Njemačkoj, svi crtaju po tim etiketama, ali nismo imali vremena niš dizajnirati, kužite. Tako da... Veličina nije važna. Manje je više, ko što kažemo. Dobro, ja sam htjela ohrabriti zapravo publiku. Otvorit ćeš polemiku veliku. Da, nećemo sada. Uglavnom, to sam htjela da u publici većinom znam ko je od vas u publici, znam da ima jako dobrih ideja ovdje, da ima
biznisa koji imaju svjetski potencijal tu među vama, pa sam zapravo htjela možda nešto što se vrti u glavi, ja ne mogu si ja njih priuštiti, da razbijemo tu sliku. Da li imamo neko pitanje za naš kreativni dvojac? Davor i Nikola Bok. Zlatko. U biti, možda ja malo više vas znam ali možda da podijelite sa ostalim. Svi kreativci su na svom putu u biti na nekav način pali u usta velikim agencijskim mrežama. A Biz je ostao na nekav način vjeran svom poslanstvu i surađivao je sa drugim agencijama, ali nekako ostao da je to brand na kojem ćete živjeti ili propast, ali ne date se. Pa možda ako podijelite mišljenje, razmišljenja zašto. A drugo, vezano uz to pitanje, svi znamo da u biti cijela regija i marketing i ponašanje marketing direktora do kreativaca, posebno u zadnjem vremenu, kak niš ne valja i svi sve znaju i svi sve rade. Zašto niste, ne znam, nekoliko godina nazad možda razmišljali o tome da sami otiđete van, a dobro, razvijete se vani, ali jer je tako lijepo u lijepoj našoj? Pa gledaj, mi smo u nekom trenu odlučili ostati ovdje. Bila je opcija prije 20 godina da odemo van, ali smo ostali ovdje, jebi ga. I sad šta je tu je, onda kad smo već to odlučili tako, onda smo sad probavamo zadnjih 10 godina što više izvoziti to što radimo. Pa smo prvo krenuli u Azerbejdžan, pa Srbiju i sad prije 2 godine smo otvorili ured u Beču. I to je na neki način, to su naši nekakvi kanali da izvozimo naše usluge. U međuvremenu sam skužio da možeš sjesti u avion i otići bilo gdje, pa pokušavamo zapravo što više raditi vani i zapravo sad imamo i neke reference koje su zapravo globalno interesantne, poput Advertising Age-a ili to što nas je Campaign uvrstio među najbolje male svjetske agencije. To su neke reference koje cijeli svijet razumije i pokušavamo zapravo sad to kapitalizirati. Što se tiče partnerstva sa globalnim lancima, znači postoje 2, 3 koliko globalna lanca koje zapravo drže svjetsko tržište reklamnih agencija. Ja ću ti samo reći, sve ima svoju cijenu. Ali dok ne nađemo partnera gdje vidimo da zaista da možemo na neki način multiplicirati svoje potencijale, mi sigurno nećemo ulaziti u takva partnerstva. Ima još jedno pitanje, evo. Što je po vašem mišljenju taj, nazovimo to, vilinski prah koji dobru ideju čini izvrsnom? Ivana radi u Deloitu, a ovako se lijepo izdržava. Mi se često puta srećemo sa dobrim idejama. Mislim da dnevno imamo 100-tinjak dobrih ideja koje zaista mislimo da su dobre ideje. Ali mislimo da je ideja 10% zapravo realizacije, da je jedna upornost i vjerovanje u ideju i zapravo da jednostavno ako osjetiš da imaš dobru ideju da samo kreneš i da je počneš realizirati. Kažem, ja zaista sam upoznat ljude sa super idejama, genijalnim idejama, ali mi je jako teško se pokrenuti. Počnem razmišljati, šta će biti ako će biti to, šta će biti ako će biti ono, mislim tu se zakopaš onda u neku depresiju i zapravo ne kreneš. Mislim da je dobro krenuti. Ono što je ključno u svemu tome, da mislim da svi mi ovdje na neki način imamo jednu barijeru, a to je strah od neuspjeha. Mislim da je to ogromni problem ovog društva. Bojimo se ako ne uspijemo, zato što će nas onda društvo početi prokazivati, vidi, on je krenuo, nije uspio, jer svi se naslađujemo jednim drugima, to je ona ta poznata hrvatska jal. Bilo je neko istraživanje koje sam naletio prije par mjeseci, gdje su pitali zaista ljude koji su napravili ozbiljne biznise, koji vam je ovo bio projekt po redu pa je uspio. Prosjek je bio 14. 15. projekt. Znači da je 14 projekata koji su imali nisu uspjeli u prosjeku, znači da neko nije uspio 20 puta. Ali bio dovoljno uporan da proba realizirati ideju i da nauči na tim greškama. Mislim da je najvažnije učiti na greškama. I to je ta barijera koju naši ljudi ne mogu podnijeti, a to je da ne uspijemo. Ja isto to ne mogu podnijeti. Svi će me gledat upred prstom, nije mu uspio biznis, baš sam sretan, kao nije uspio, nije ovo. Mi se ne znamo veseliti uspjehu. Ne znamo se veseliti. To su te naše barijere, to je zaista neka karma koju mi nosimo oko sebe. Kad se to počnemo, budemo svjesni takvih stvari, mislim da će svako od vas imati hrabrosti krenuti.
Pa ne uspiješ, kaj sad? Nećeš uspjeti, ideš, sjećaš, rećeš, vidiš zašto nisam uspio, analizirati, ti ćeš u neki novi projekt. Tako da zaista, ako imate dobru ideju, ako vjerujete u nju, krenite. Nemojte kaj izgubiti. Ja mislim da čak nije ni kvaliteta ideje presudna, može imati super ideju, a može imati neku prosječnu ideju, ali može biti malo glup i neobrazovan i siromašan i imati prosječnu ideju, jedino kaj ti treba je da budeš uporan. I onaj koji je uporan pobjeđuje. Pobjeđuje i ljepše i pametnije i sa boljom idejom. A ja se isto bojim neuspjeha i onda dubim na glavi dok to nekaj ne preživi, kužiš. To je jedini način da... Onda ga sam treba držati za rukicu i govoriti, bit će sve u redu, bit će sve u redu. I to tako smo naučili funkcionirati. Kaj? Da. Da. A dobro, ja neki put imam strah od neuspjeha, kaj će mi reći frendovi, ja sad gledam, imao sam Ali to je, zaista mislim da je to glupo. Da je to zaista glupo. Zbilja neki primjeri pokazuju da tek 14. biznis je biznis u kojem... Nama prvi biznis koji nije uspio, bilo mi jako neugodno kaj će ljudi govoriti o tome što nismo uspjeli. Nije uspio. Zbog nekih određenih razloga koje smo mogli možda predvidjeti, ali ih nismo predvidjeli. Ali smo naučili lekciju. U tom trenutku smo naučili lekciju što to znači kompanijska PR agencija. I onda smo naučili, već je zaboravio. Potisnuo je duboko u sebi, kao neuspjeh. Negira, da. Naučili smo da je užasno važno njegovati kompanijsku kulturu i nikad ne odustati od nje. Jer smo zaposlili ljude koji ne pripadaju našoj kompanijskoj kulturi i zato biznis nije uspio. To smo naučili na toj lekciji. Na drugom neuspjehu, je se sjećaš? Smo naučili neku drugu stvar. Nije taj još umro, čekaj. Smo naučili neke druge stvari, tako da to je to. Može još samo kratko, da pitanje se moramo držati. Dobro večer, moje ime je Ana i ja bih vas htjela pitati što je zapravo bilo nešto što vas je lansiralo, znači kako ste postali, ajmo reći, dobri u moru tih dobrih i kreativnih ljudi na hrvatskom tržištu? Evo da. Znaš kaj ti je u Hrvatskoj? Dok ne uspiješ vani, teško ti je uspjeti doma. I onda treba naći nekog ko će u nekakvoj razvijenoj zemlji reći da si ti okej. Po mogućnosti nekog relevantnog. I kad neko kaže da si ti okej, onda i doma si okej. Da ne kenjamo, ukratko. Dobro, ja bih još se nadogradio na to. Da u tim nekim počecima nismo imali na neki način srama kucati po raznim vratima i nuditi svoje ideje. U nekom prvom valu smo jako puno radili za frendove i to za badava, samo zato da bi napunili svoj portfolio sa radovima. I onda smo išli obilazak agencija i nudili smo mapu sa radovima, portfolio, kucali smo na sva moguća vrata, čak i Davor jednom trenutku otišao u Njemačku i obišao je par nekih velikih agencija u Njemačkoj i nudio ono se, znači... Pa su mi rekli, ti ostani... A Žinić nek ostane raditi u Hrvatskoj. Ti ostani tu, Tako da, ta neka zaista upornost, da se nudiš i da zaista mislim da ta upornost je ključna. Ali da, ovo dođe na neki način kasnije, kada te društvo će te prihvatiti ako si uspio negdje vani, onda ćete tek na kraju dana primijetiti. Ali neku prvu lajnu naših klijenata smo zapravo stvorili s tom nekom svojom upornošću i što smo nudili, nije nas bilo sram nuditi svoje radove bilo kome. Ta upornost se stalno ističe. Hvala vam puno što ste došli, imamo par poklona iza vas. Kao što ste na početku dijelili onaj mobitel, tako ćete... Nećete dijeliti tuš, ali Nivein poklon paket može. Ali dobili ste i masaže, svaku svoju, znači ne morate dijeliti, ne morate doći u isto vrijeme. Ponio ga je sa sobom, a Darjana ćemo spojiti s vama da se dogovorite oko tuša i dobili ste svako svoj onaj kalendarić sa motivacijskim porukama, tako da evo sve je spakirano na jednom mjestu. Hvala vam puno još jednom što ste nam bili gosti. A
apropo ovo što je rekao Davor, prvo morate uspjeti vani da bi vas cijenili ovdje i Biznis Cafe je prisutan u 5 zemalja, ali nekako ja mislim da smo i uspjeli ovdje, a ne samo vani, međutim uspjeli smo jako puno i u susjednoj nam Srbiji. Kao što sam rekla, jutro smo se vratili, a sinoć smo vrlo uspješno odradili Biznis Cafe u Srbiji sa preko 100 gostiju, a za sve to i za brzi i streloviti razvoj Biznis Cafea u Srbiji je zaslužna naša kolegica Irena Lalić koja je s nama ovdje. Irena, dođi. Izvoli, sjedni. Irenu poznate vi koji dolazite redovito na Biznis Cafe sa ekrana, ono kad se spajamo putem Skype-a, Irena je ta divna žena s druge strane. Šta kažeš, ti imaš oko 100-tinjak, ovo je sad tu duplo više. Ja sam stvarno fascinirana. Dobro večer svima. Znači, stvarno vas je fenomenalno vidjeti i ja bih željela da u Beogradu imam pa makar približan broj posjetilaca sljedeći put na Biznis Cafeu. Ako ne, mi dolazimo, znači kraj januara. Slobodno, pozvani ste. Irena će sa mnom intervjuirati, odnosno porazgovarati sa našim posljednjim vrlo zanimljivim gostom za vas koji mene pratite preko Facebooka. To je onaj što vi meni kažete, a ko ti je onaj simpatičan Slovenac? Pa evo, Smiljane, dođi. Smiljan Mori je s nama. Izvoli. Smiljani... Vidim dvije napadate sada, a? Pa evo, apropo toga Irena ima prvo pitanje za tebe. Evo, ja sam smislila jedno zanimljivo pitanje. Dobro večer. Kako se vi, Smiljane, kao Slovenac u Zagrebu, osjećate upravo sada ovdje između nas dve? Ja ću vama reći kako se ja osjećam u Hrvatskoj. Ako idem negdje u Ameriku i puno putujem po svijetu, ja prvo promoviram hrvatsku obalu. Svakome kažem, ti ne znaš, ti moraš doći u Hrvatsku, kakva je to obala, Jadran, otoci. Ljudi ne znaju, nisu bili ovdje, možda su čuli za Dubrovnik. I onda kažem, ako se već u Hrvatskoj pa svrati u Sloveniju, imamo 40 km obale, ali brzo ćemo proći to pa idemo malo na more. Tako da, pa idemo onda Hrvatsku, u Beograd na provod. Beograd je ono druga priča. Volim Hrvatsku, imam apartman na Pagu, tako da 2-3 mjeseca preživim tamo na moru. Svaka čast, svaka. I odlično govoriš hrvatski, je li tako? Srpsko, hrvatsko, slovenščinu. Pa sad smo, evo tu smo odlično trio, znači pošto Biznis Cafe je dosta jak i potenciramo tu regionalnu suradnju, mislim da je baš ovo lijepa prilika da to napravimo. Ali idemo sad mi popričati s tobom. Ti si uspješan slovenski poduzetnik, međutim i motivacijski govornik. Znači novac, ćemo te pitati kako si zaradio, znam da si oko osiguranja nešto, međutim zašto si ti meni zanimljiv jako? Ti poznaš Richard Bransona, uživo bio si na njegovom otoku, poznaš Robina Sharmu, a mi promoviramo važnost i moć networkinga. Zato si nam zanimljiv i Smiljan je osoba koja uspijeva naplatiti, ti mene ispravi, sat vremena motivacijskog predavanja na slovenskom jeziku u Rusiji, 30.000 eura. Evo tako. Pa Smiljane, koja je tvoja priča? Sad gdje da počinjem sa Bransonom? Kako si počeo? Pa možemo i od Bransona, ali kao... Glej, ponekad sam i sam inspiriran time. Ako pogledam gdje sam bio i gdje sam se rodio iz sela, 400 ljudi, mama završila osnovnu školu, tata 7 razreda osnovne škole, uvijek su mi govorili da iz mene neće biti ništa, da sam isti ko moj ujak Korl. On je bio pijanica, nikad nije imao familije, na kraju napravio samoubistvo. Znači, nisu mi prerokovali neku budućnost, ne? I sad, ako pogledam da sam u zadnjih, 14 godina predavao ispred više od 250.000 ljudi iz 50 različitih zemalja, napisao 9 knjiga, prijatelj sa svjetskim liderima, onda ja mislim da ja sanjam ponekad. Ali nije to tako bilo, ne? Sjetim se ono kad mi je mama posuđivala pare za benzin, kad sam išao u trgovinu pa gledao koju ću konzervu ribe kupiti, ili će biti Eva ili Rio Mare, kad je došla na tržište pa sam kupio Evo jer sam trebao 30 puta u mjesecu kupiti tu konzervu i ako bi 20 puta kupio nešto drugo osim Eve,
ne bi bilo dosta, ne? Ili da su otklapljali mobitel, ili da nije bilo platiti struje, znači bio sam stvarno negdje dole. A onda dođe jedan trenutak kad kažeš, sad je ovoga dosta, ok? I ljudi, ja kažem, uvijek radimo neke promjene na sebi, samo ako se nam neke loše stvari dese, ne? Recimo, na 3 područjima, ako neko bankrotira, onda počinješ tražiti neke informacije, ili ako ti raspadne brak, ili da se razboliš, onda tek počinješ tražiti neka rješenja, a do tada ti si mogućan, svemoćan, ništa ne treba, što će tebi to. A na kraju, kad se druži s tim ljudima, pa nije, recimo, ok, imao sam sreću, bio sam na ostrvu 7 dana, ako imate vi nekog idola u biznisu, ne samo koliko para zarađuje, mene više zanima njegov stil života. Mene to zanima. Imate nekog idola. Recimo, za mene je bio to Richard, i još je Richard Branson. Pa ne zbog toga jer frajer ima ostrvu svoje, nego kako on živi. I kajta, i sport, i malo je lud. Znači, on netradicionalno radi svoj posao, jer je jedini brand u top 20 brendova na svijetu po horizontali, ne po vertikali. I svi njegove firme, brendovi, imaju jedno i te isto stvar, zabava. I on mi je bio idol i cijeli život, od kad se sjećam, sam ja htio njega upoznat. I zato uvijek kažem, uspjeh se vidno nalazi u glavi. Ljudi se previše zamaramo time kako ćemo nešto dostići. Zapravo nije kako najbitnije, nego šta ja hoću, ok? I ako ja znam šta hoću, onda ne trebam znati kako. Ako već imam odgovor kako ću nešto napraviti, ovo šta, onda znači da taj cilj nije dosta velik. Ako imam ja neki cilj šta ću napraviti, a nemam ideje kako ću ja to dostići, onda se uklopi ono što mi kažemo ponekad. Ovo je bila sreća. Ma Boga mi nije bila sreća, gospodin Roglić je rekao to sreća. A ja imam tu zapisano puno stvari. Kako on razmišlja, on ni greški nije rekao da je bila neuspješna, nego je rekao nije bila najuspješnija. Da. I još je naglasio najuspješnija. I rekao je da je učio. I da je učio i ulagao u edukaciju itd. Znači, bilo je super na ostrvu Richarda Bransona, ali nije bio on ta faca koju sam ja najviše zapamtio. Tamo bilo 25 drugih multimilionera. Od njih najviše naučiš. Tako da vi možda danas tu stojite i gledate mene, pa gospodina Žinića, pa Davora, pa Roglića, ali nije to, malo pogledati oko sebe. Malo pogledajte oko sebe, jer par milijuna eura se ovdje vrti sada. Sigurno, provjerili anketama. Da, i fascinantno je to, jer ovaj Richard Branson stvarno je faca, on se tako zabavlja, jede mu večeru, pogleda u nebo, kaže, wow, vidi svjetlo, ajmo se takmičiti oko mog ostrva s ovim malim čančicima, ne znam kako se zovu, i svi u vodu obučeni i idemo oko, pazi, možemo trčati oko tvoje kuće ili oko našeg bloka, ali on se vozi oko svog ostrva, ne? Mislim, fascinantno. Zabava i meni bitna, moram priznat, kao što se vidi. Da, to što si pitala, kako naplati to? Pitala sam kako naplati. Sad ću vama reći. Nisam, zapravo, ajde. Mene je jedan kolega pitao, isto se on bavi sa seminarima i radi ko majmun cijelu godinu. Dobro. I izjebe se totalno. I sad on mene dođe, kaže, znaš šta, sam umoran, volim to raditi. Znate kad nešto volite raditi, ko voli raditi svoj posao? Ok. Ali na kraju, ako nema ovoga, ko još tako voli? Znači, ove formule sve, nađi nešto što voliš raditi i to bi radio iako ne bi zaradio ništa. Pitanje je kako dugo. Kažem, uzmi olovku i papir i zapiši. I on uzme stvarno. Sad ću ti reći formulu. Kaže, reci, kažem ja, pa pitam za pare. Ako ne pitaš, niko ti neće ništa platiti. Ali, inače ima to neko, ima, ovo je malo u šali rečeno, a ima neke stvarno podsvjesne razloge zašto ljudi ne zarađujemo toliko koliko smo vrijedni, zašto ne pitamo, ne? Ja uvijek kažem ovako, nešto što ne možeš dati iz sebe, ne možeš ni primiti, ok?
I ja njega pitam koliko si do sad najviše platio nekome za predavanje. On kaže, ne znam, 2000 eura. Ja kažem, ne možeš više računat nekome nego 2. I to nećeš nekoga pitat, jer za 2 ti misliš da još nisi vrijedan. Ti ćeš možda 500 i 1000 i tu ćeš se znojit. Sad si mi veliki high-five. Samo ove godine sam jedno 20.000 eura ja uložila u edukaciju. Dakle... I još ljudi imamo problem sa prodajom. Ja? Ljudi ste u biznisu i jesmo u biznisu, znamo da moramo nešto prodati, ali podsvjesni program za prodaju kakav je pozitivan ili je negativan. Ja vam kažem... Ne bi ja to, ja ne volim uvaljivati. Pa ti ne voliš prodavati, to je tvoj problem, je li tako? I to isto, ja citiram i druge. Neko meni kaže, ti voliš prodavati? Pa ja obožavam prodaju. Ja obožavam. Ja mislim da je to, ako nekome ne prodaš to što može njemu koristiti, ja mislim da je to, da si mu napravio, kako se kaže? Medvjeđa usluga. Kako? Medvjeđa usluga. Damage, štetu si mu napravio, ok? I ako pogledaš šta znači riječ prodati, prodati znači dati nekome priliku da kupi za sebe bolji servis. Ok, ja nikad ne kažem ja ću ti nešto prodat. Ja ću ti dati sad priliku da kupiš od mene što to tebi treba. I neko pita koliko moram naplatiti, ja pitam zavisi kakve imaš ciljeve. Ako imaš male, malo, ako imaš velike, veliko. Svaka čast. Irena, je li imaš pitanja ili si ostala si bez teksta? Spremila sam još jedno pitanje s obzirom da smo dobili ovdje sada edukaciju o tome kako prodavati. Hajdemo malo da nas motivišete. Dajte nam neki instant savjet za instant motivaciju. Ovo ne postoji. I to je odgovor. Da. Ovo mi stoji, ovo moram reći. Zašto se zove tajkun? To se zove zbog taj sa kunama, ne? A bit će sad kad ćete možda krenut na euro, bit će gospodin taj eurun, ne? Ok, instant recept za motivaciju nema. Motivacija traje kratko. Ok, možete neko napumpat za sat vremena ili za tjedan dana. To ti je isto ko benzin. Ne možeš tankat auto pa se voziti onda cijeli život od Beograda pa do Zagreba. Ima više razloga zašto su ljudi motivirani i demotivirani. Trebaš stvarno imati neki cilj koji je veći od onoga što tebi treba za život. Okay? I taj cilj mora biti takav da uključuje i dobrobit drugih ljudi. Ako samo imaš cilj da ja zaradim pa da otplatim ovaj kredit, pa ova moja kuća, pa ovaj kredit, to nije neka inspiracija. I svi ljudi s kojima sam pričao nikada nisu imali u prvom planu pare zaraditi. Nikada. Nego mi je bilo kako mogu izboljšati život drugim ljudima. Samo to im je bio cilj. Tako da moraš imati neku inspiraciju šta će ostati kad ti odeš. To je pitanje. A zadnje pitanje koje sam si ja možda počeo postavljati prije mjesec dana, a to me je zateklo onako u razredu. Ne znam zašto, ali ja uvijek imate neke stvari koje radite besplatno i ako naplaćujete drugačije. Dobro? Ja ako idem naplaćujem predavanje, dobro, ali idem u školu ili u srednju školu ili na fakultet idem predavati besplatno, jer to je moj, ne znam, nešto dajem nazad u društvo. I bio sam sada, ne znam, na jednom skupu za đake, studente i čak u osnovnoj školi. Mene zovu u osnovnu školu da riješim problem jer, ne znam, 12 ovih učenika u 9. razredu bojkotira godinu dana. Ni ministar, ni predsjednik, ni psiholog, ništa i onda se sjete mene. A ja sam bio u srednjoj školi za policajce, na višoj školi za unutrašnje poslove i diplomiran pravnik. Ali pitanje je, kad ja uđem u ovo, kako se kaže kod vas, zbornica? Zbornica, da. Ok, i sad oni mene zovu da ja dođem, znaš kako se osjećam, ja se slikam ispred zbornice. I sad ja uđem u razred i ja mislim, gledaj, sad sam ja tu, inače nisam ušao u zbornice, jedino kad... I sada ja pitam, dobro, recite mi kakav je problem. I sad, ne znam, njih 10, tamo profesora ili učitelja, sad počne, znaš, oni su ovakvi, ne surađuju, oni ovako razmišljaju, to rade, ono ne rade. I
Ja kažem dobro i tak slušam 10 minuta, kažem sad moramo u razred jer se nama žuri, oni čekaju, a sad ću vama nešto reći, ja ću ići tamo i odraditi svoje. A dok vi nećete ovdje odraditi svoje, dok ćete vi ovako razgovarati o nekom tamo na onoj strani, taj problem se neće riješiti. I onda ih pitam da li ste čuli za Davida Rosenthala koji je radio eksperiment što se tiče očekivanja. Nismo čuli. Je rekao, pa trebali bi čuti ako ste učitelji. On je radio istraživanja. Da moja očekivanja, da li ja kažem na glas ili ne, ona određuje sudbinu nekoga kako će se on ponašati. Pogotovo ako još pričam da je on loser, da neće biti iz njega ništa, vidi kakav je i tako dalje. Tvoji su pogriješili. Tebi su govorili da ništa od tebe, ali evo. Znaš kakav je onda problem? Kad moraš to sve srediti. No i što sam htio reći? Htio sam reći to, onda pitam u osnovnoj školi koliko od vas, i to je bilo pitanje sada, ne znam, oko 150-200 zadnjom mjesecu, koliko od vas su njihovi roditelji vama uzor, da bi vi htjeli živjeti njihov život, da su vama uzor koliko zarađuju, kako se osjećaju, koliko su sretni, koliko putuju. Šta mislite od ovih 200 na različitim mjestima, od osnovne škole do studenta, koliko je njih diglo ruke do sada? 3. Pazi, kad su oni, ja sam bio samo moj cilj sada je ništa drugo nego da moja deca kažu kad će biti 18 da sam ja njima uzor. Ako ću ja njima biti uzor, onda sam svoje odradio, nema veze koliko ću para zaraditi. Veze samo ima ako sam ja uzor onima kojima bi trebao biti. I drugo pitanje je koliko ljudima sam ja u životu dao nešto pozitivno. Koliko ljudi mi prekriži put i što i ko ću ja biti za te ljude. I to je to. Da li ću biti upozorenje ili ću biti inspiracija. Hvala ti. Da. Ti si rekao si nešto zanimljivo dok smo tu se pripremali. A što se tiče muško-ženskih odnosa. I rekla sam da ću te zamoliti da podijeliš tu svoju mudrost. Izvini što te prekidam, ali ti si baš inspirisana danas. Jako. Dobro je to pitanje. Ja vidim jedan problem tu što se tiče muškaraca. Stvarno vidim problem, jer ste osjetili da ljudi hoću osobno i poslovno i ne osobno i duhovno rast. Jeste to osjetili? Ljudi traže nešto, sad već shvaćamo da nije samo ono što možemo mi upipati, da ima nešto drugo. A ja na svim seminarima, da li je to Slovenija, Hrvatska, Bosna, Srbija, Amerika, Kazahstan, Ukrajina, ja 90 i više % vidim žena. Znači sada, ili muškarci mislimo da ne trebamo to, ili nas je stid da bi otišli na takve seminare. I onaj zakon da u parlamentu mora biti više od 50% žene, ja mislim da će to jednog dana samo promijeniti. Da mora biti minimalno 50% muškaraca. I tu je jedan problem i ako imaš brak, ako se žena počne razvijati, a muškarac počne vući nazad, onda će to biti kraj svega. Ako njih dvoje ne rastu zajedno, to će propast. Znači to je vrlo bitno da uvijek rastu zajedno osobno. Super. Ja bi te zamolila, naglasili smo važnost i moć networkinga, naglasili smo i edukaciju. Možda da kratko predstaviš, rekao si da je bitno imati neku viziju koja je jača od tebe, znači koja ne uključuje samo da otplatiš auto i kredite i sve ostalo, pa tvoja najnovija, ja bi se usudila reći svjetska vizija je Big U Akademija i ujedno ti se zahvaljujem na prilici, to što sam prva autorica iz Hrvatske koja sudjeluje na toj akademiji, a ti možeš reći par riječi. Hvala. Da, Kristina je prva koja je iz Hrvatske na našoj Big U Akademiji platforme, a vizija što se tiče Big U Akademije je u biti rješava par problema ključnih. Prva stvar, ja mislim da ste isto vi o to osjetili, par stvari u našem društvu ne funkcionira. A jedna stvar je edukacijski sistem. Ko se slaže s time? Okay. Znači, meni ide sada, kako se kaže ovo, po leđima. Znači, naježio sam se. Znači, opet pitanje u srednjoj školi i fakultetu. Da li vama je škola do sada dala znanje
iskustva i sposobnosti, da ćete biti sposobni preživjeti u biznisu i u svijetu i da ste se naučili to što treba. Od njih, ne znam, x, ništa. I onda anketu radim. I šta trebaju ta djeca? Edukaciju iz financija, kako zaraditi više para, kako menedžirati s parama, kako platiti troškove, šta je to struja, kako kupiti auto, šta je to obresti, šta su negativne, pozitivne. I onda počinju samo podoba, kako se kaže, samo self-esteem, kako se na hrvatskom? Samopouzdanje. Onda kako biti sretan, kako se riješiti stresa, to kažu djeca i studenti. Znači, BQ Akademija, ja samo vidim da je problem edukacija i da ljudi neće dobiti znanja koji u realnom svijetu treba. I meni nije jasno zašto mora neko 15-20 godina ići u školu, studirati, da na kraju ne dobije posla. I u Sloveniji ne znam kako je tu 50% njih ne dobije posla kad diplomiraju. I ne znaju ni ništa zaraditi, ne znaju zaraditi pare. Ja mislim da treba ljudima dati i mindset i skills, da će oni sutra izaći van i kreirati nešto novo. Ako nećemo kreirati, nećemo ništa odraditi, neće to ići dalje. Znači, edukacija, platforma gdje ljudi danas, to je trend, od 52 milijarde dolara u godini dana na 107 online learningi, znači 2 milijarde ljudi je sad na internetu, za 5 godina će biti 4 ili 5 milijarde. Šta će ti ljudi tražiti? Informacije, znanje, gdje će ih dobiti? Valjda ne u školi. Valjda ne u školi. Predugo to traje. Znači, 5-10 minuta ja mogu učiti na dan ili 30 minuta ja mogu nešto naučiti i od ljudi koji su u realnosti nešto napravili. To je jedna stvar. Druga stvar je problem je taj naš umirovljenički sistem, ne? Kako kažete vi? Mislim, ja se vozim sada kad sam se vozio tu i piše umirovljenički dom. Mi kažemo to pokojninski, znači umireš kad ideš u penziju, znači odićeš sad polako. I zato da bi što manje živio, ne, što manje crpio ovo penziju, ne, tak ti još kaže da umirovljenik si, ne. I onda te pita šta ti da kaže, ja umirem i sam nik, ja. Tako da taj sistem, to neće funkcionirati, to je najveća laž. Tih para neće niko od nas vidjeti. Naša djeca, ja učim u školama djeco, nemojte više upotrebljavati riječ penzija, ne, jer nećete ni znati šta to je. Ne. Istina. Tako da. Dobro. Mi smo podijelili letke, jel tako, za BQ Akademiju, možete se... Ok, tu imate unutra, da napravim reklamu. Pošto ti voliš prodavati. Ko od vas misli da treba u 2016. stvarno zapeti iz svih snaga, a više od, ne znam, ideje tehnično šta odraditi mu treba motivacija i samopouzdanje i tu upornost i vjeru i tako dalje, nek diže ruku. Okay? U Sloveniju dolazi jedna od svjetskih predavačica, neki u Amerike zovu Biljana Oprašovo, neki zovu Martin Luther King sljedeći. Jer stvarno je dobra inspiracijska govornica. Ona zarađuje puno više, ja sam njoj platio za 1 sat malo više, znaš. I ima seminar u Sloveniji, znači ima mogućnost da dođete na 1 dan seminar, Wake Up mi to zovemo, sad smo imali 1500 ljudi u 10. mjesecu, to je 1 dan, a imat će i 3-dnevni seminar, gdje će raditi s ljudima individualno u manjoj grupi. I sad me zanima ko hoće ići na taj 3-dnevni seminar koji inače kod nje u Ameriki vrijedi $7,000. Ako bi kupili kartu sada kod mene bilo bi 500 eura samo. Ko hoće da ide na ovaj seminar? Ok. 5-6 ruku samo. 5-6 ruku. Ok, ko hoće stvarno da ide na ovaj seminar? Ok, sad vidimo malo više ruku. 10 ruku. Ali ko stvarno hoće da ide na ovaj seminar? Mislim, ko je tak lud da ide 100% na ovaj seminar? Pa ko će ići na seminar? Evo je. Pa skače jedna, pa vidim. A ko stvarno jako želi na seminar? Pa ko će ići na seminar? Dođi. Sad ćete se iznenaditi sa poantom. Pa ko hoće na seminar, jebemo mater? Evo je.
Ali sad, ok, sada nešto naučimo. Ok. To. Dođi vamo. To. Dođi vamo. Stani ovdje. Ok. Stoj samo. Ti si sada drugi na tržištu, jebi ga, uzeli se ti udio tržišni. Evo, kak se zoveš? Pavao. Kak? Pavao. Kako se osjeća sada kad si došao na... Srce će eksplodirati. Ok. Samo da ga smirim malo. Da, evo, i tako je u biznisu, ok? Sad smo naučili nešto. Kad pitaš ljude, ko hoće biti uspješan? Prvo je bilo, ko hoće biti uspješan? 3 njih ovako, na pola, ne? Stvarno uspješan? 6 njih. Evo, stvarno uspješan? To. Znači, ljudi dižu ruke, a guzice nikako. Eto, to je jedna od lekcija. Ja? Jer stvarno, kako je rekao, meni sada srce kuca, strah me, pa to je u biznisu tako. Ponekad ne vredi dobra ideja, kao što ste vi rekli. Akcija! Koliko ljudi diže ruke da hoće promijeniti život, a koliko od njih stvarno promijeni. Tako da čestitam. Samo zapiši ovdje podatke, pa se vidimo u Sloveniji 3., 4., 5. april i 2. možeš doći. Dobro? Ali ispuni sada pa ćeš mi dati da ja to nosim. U redu. Irena, ili imaš pitanje za Smiljana, osim kad dolazi Me ništa nisi pitao. Da, osim kad dolazi Ja, evo, slušajući sve ovo, da, zaista hoću pitam kakvi su vam planovi, imate li planova za Srbiju i kad se vidimo na Biznis kafeu u Beogradu? Kad se vidimo na Biznis kafeu, to ćeš ti reći, a mi ulazimo sa BQ Akademijom, mi ulazimo na tržište Srbije, zapravo mi smo spremni za cijeli svijet. Tako da samo pitanje ko će se naći u nekoj državi kao lider i onda od tamo počnemo graditi, ne? Pa Irena nam je za Srbiju. Evo ja sam tu već. Inače, poziv jedan za sve vas. Znači, Irenu smo viđali preko ekrana, sad ju imate tu uživo. Svi koji se želite širiti na srpsko tržište, Irena i Biznis kafe u Srbiji su tu da vam pomognu, olakšaju, da vas spojimo tamo sa svim ljudima koji trebaju i da vam Irena pomogne pri tome. Jel' tako? Naravno, sa zadovoljstvom i zaboravila sam da kažem, izvinjavam se, ukrašću vam pola minuta, da mi je zaista veliko zadovoljstvo i da sam jako srećna što sam deo Biznis kafea i što sam se upustila u ovu našu saradnju i ovaj koncept i zaista uživam u ovome što radim. Eto, toliko. I mi smo sretni da si dio naše sve veće obitelji. Hvala ti, Smiljane. Dok pripremamo, imamo vrijeme za jedno pitanje za Smiljana. Dok ja tu vadim poklon, imamo i za tebe. Je li ima neko da želi Smiljanu postaviti pitanje? Moram prokomentirati da sam nešto primijetila. Ova jedna gospodična tu u prvom redu je skakala za vašu nagradu. Vi ste postavljali pitanja, ko se digao, 3 muškarca su došla do vas. Da. A žene su skakale tu i dizale ruke. I čekale da ih neko primijeti. Tako da, u principu, kako to komentirate, vidimo da je to vrlo, vrlo aktualno i oko nas. Ja moram reći kao žena da me to ne oduševljava, ali činjenica je da su muškarci došli ovdje, lupili šakom od stol, uzeli ovo što ste vi imali u rukama. I preuzeli akciju. A akcija, čuli smo od svih govornika, akcija je ono što vrijedi na kraju. Da. Ja mislim da neki ljudi koji se s time bave, oni bi dali neko stručnije analize koje će ja dati. Ja vidim puno uspješnijih žena nego muškaraca. Puno. Idem u Rusiju, Ukrajinu, Kazahstan, u direktnoj prodaju, mrežnim marketingima, ne znam gdje. Ima žene koje su jako uspješne, koje su prve ušle neke poslove. A onda na kraju kad vide muškarci uspjeh, onda oni izađu. I kaže, ja sam to napravio s njom. Ok, to je jedna stvar. Mislim da sa 2012. godinu, kad su ovi Majevi pričali da će biti kraj svijeta, taj kraj svijeta nije bio mišljen u fizičkom obliku, nego u vrijednostima, a ovo zapravo novo razdoblje temelji na vrijednostima, ženskim vrijednostima. I ja mislim da će sve više biti njih takvih da će izaći pa neće samo skakat. Jer u Ameriki već postoje analize za jednog muškarca koji uđe u samostalan posao, biznis, to su 3 žene koje otvaraju svoj biznis. Znači, to je taj trend, možda treba malo vremena da stvarno
staneš na ono noge pa kažeš to smo mi i to sam ja, ali ja mislim da to tu blizu. To je tu blizu. Super, hvala ti puno Smiljane na gostovanju. Ti ćeš se još s nama zadržati tu. Ovo je poklon paket za tebe. A tuš, svi hoće tuš, Darjane, to ćemo. Masažu mislim da, nemaš, zato što ja ću ti dogovoriti s Ana Marijom. Sve, evo, viče Ana Marija da ćeš dobiti. Irena, ti ostani sa mnom, sad ćemo dijeliti poklone. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. I tu si s nama. Može jedan pljesak za Smiljana. Znam da nemate strpljenje, zato sam dala dečkima svakome po pola minute. Znači, ukupno minutu ih slušamo. Jedan je iz dječjeg sela, dječje selo Lekenik, je li tako? Znači, Božić je pred vratima, bit ćemo u božićnom duhu i raspoloženju. Gordane, imate pola minute da nas uvjerite zašto da dio teško zarađenih novaca damo vama u donaciju. Može? Izvolite. Dobro večer svima, Gordan Novak. Zašto nama dati taj teško zarađeni novac, kako kaže Kristina? Vrlo je jednostavno. Mi brinemo o djeci u obiteljskom okruženju, u kućama koje oni zovu svojim domom. O njima brine žena koju oni nazivaju svojom mamom. To je SOS mama. Jedini smo koji pružamo taj oblik skrbi i ne samo to, nego brinemo o njima dokle god se oni školuju i naš cilj je da oni postanu poštovani članovi društva, cilj nam je da postanu samostalni, cilj nam je da postanu vaši zaposlenici, a glavni cilj bi bio da postanu poduzetnici, zar ne? A na tom putu trebamo vašu pomoć. Kako nam možete pomoći? Možete nam pomoći večeras da u ovu kuticu ubacite svoju vizitku. Trebamo vaš novac, vaše usluge i vaše proizvode. Hvala. Svaka čast, svaka čast. I temi projekt, roboti i nešto oko učenja, sad će nama to Pavao reći u pola minute. Evo sad ćemo, samo da završimo. Može? Može. Molim vas lijepo, podignite ruku ako ste se ikad probali igrati s Lego kockama. Ok, hvala. Malo je dominantno ženska publika. Ovako. Osjećaj kad otvorite prvi put Lego kocke, svoju kutiju. Uzbudite se zato što zamislite to što ćete stvoriti. Onda počnete to stvarati, idete kroz pokušaj i pogrešku i na kraju osjećate se ponosni zato što ste stvorili nešto svoje i naučili nešto usput. Znači, učenje stvaranjem je vrijednost koju STEMI donosi svojim korisnicima. Kako? Ovako. Ovdje vidite robota, ne znam koliko ga vidite, molim vas poslije dođite ga pogledati iz bližeg, kojeg je napravila grupa studenata sa FER-a i koji dolazi u dijelovima kao Lego kocke, zajedno sa video edukacijom na internetu, gdje učite STEM područja sastavljajući robota na zanimljiv i vesel način. To je STEMI. Trenutno vodimo crowdfunding kampanju na Indiegogu, još 7-8 dana i call to action je, kako je Kristina lijepo rekla da trebam reći, je da podržite kampanju. Ja sam tu i volio bih se sa svima upoznati, ne samo sa 19 ljudi. Hvala lijepo. Hvala puno. Znači, sad nas čeka torta, jedna sirova, jedna obična, dvije moje najdraže torte. Čeka nas taj networking dio i upoznavanje. Hvala vam puno na pažnji. Vidimo se u siječnju i evo za kraj još ostavljam kolegicu Irenu da vas pozdravim. Ja vas pozdravljam i u svoje ime i zahvaljujem se što ste meni priredili ovo zadovoljstvo da vas vidim ovdje u ovolikom broju. I zaista sam iskrena bila kad sam rekla da bih poželjela da želim da i u Beogradu vas dođe ovoliko. Dođite svi u Beograd. 28. januara će biti sljedeći naš biznis kafe, a naravno možete mi se slobodno obratiti i vrlo rado ću vam izaći u susret ukoliko mogu da pomognem za širenje vašeg posla na teritoriji Srbije. Hvala vam puno i bilo je divno. Hvala vam puno za večeras.